gukaranga ibitunguru. Ibitunguru byacu bimaze gushya. Dushyizeho pilawu yacu ngiyi. Dukurikizaho akangaka akarongo kacu, tugiye gukurikizaho kakaba kameze gafunguye. Pilawu y'abasilamu iryoha kabisa. Tugiye gukurikizaho magi. Iyi mbere, magi ya kabiri, magi ya gatatu. Ibirungo byacu bimaze gushya, dushyiramo amazi. Amazi yacu tugategereza agatogota. Tugiye kureba ya mazi yacu y'umuceri ko yahiye. Icyo gisigaye twasanze yahiye. Yahiye. Pilawu yacu tugiye gushyiramo umuceri. Murabibona. Tuvangemo. Iyi ni ya pilawu yacu dutetse. Kavanga. Uko bigenda. Kurikira rero wige uko wateka agapilawu kawe karyoshye kandi kameze neza. Nuko bigenda nta kirenzeho. Kuri ibyo tugiye gutegereza kushya, tubikurikirana byose. Pilawu yacu ikaba irimo gutogota. Umuceri wacu ukaba urahiye. None isigaye ni ukumuka ukaba urahiye. Nuko ushobora guteka ipilawu yawe kandi imeze neza. Kurikire kwiga guteka ibiryo ushobora kurya n'abana bakabiryaho bitabateye uburwayi, bashyizemo ibirungo byinshi kandi biryoshye bihumura neza. Murakoze, umunsi mwiza. Mwari kumwe na Jean Paul Food.